Nyuma y'amasaha make Perezida Donald J. Trump atangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufata umuhora wa Hormuz ndetse no kuwufunga ku ruhande rwa Iran. Kuri ubu imyiteguro y'urugamba yatangiye kugaragara aho ubwato bw'intambara, indege z'intambara, amatsinda y'abasirikare kabuhariwe ari bimwe mu biriho bigaragara magingo aya. Umunyamakuru mu kanya gato gashize abajije Perezida Trump ati mwatubwiye ko muganira na Iran ku meza y'ibiganiro hariho n'ikibazo cyo gufungura umuhora wa Hormuz. Ati inyuma yaho twumva uvuze ko ugiye kuwufunga, ese ikibazo giteye giti? Umva uko Trump yamusubije: ntabwo twareka igihugu ngo gitere ubwoba isi, kuko nibyo bariho bakora, bariho baratera ubwoba isi. Ibyo rero sinareka biba. Perezida Trump kandi ntabwo yasoreje aho, kuko yanagiye ku rubuga rwe bwite yashinze rwa Truth Social agira ati if any of these ships come anywhere close to our blockade they will be immediately eliminated. Ati nihagira ubwato ubwo aribwo bwose buhirahira bukegera aho twafunze, ubwo turaza kuburasa. Ibyo nibyo Trump akomeje gutangaza kubo yita abaterabwoba b'isi. Naho jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Amashusho y'icyogajuru yatangajwe n'igitangazamakuru BBC yerekanye ko ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa Abraham Lincoln buparitse ku ntera y'ibirometero hafi 200 mu majyepfo y'igihugu cya Iran mu Kigobe cya Oman. Ubu bukaba ari ubwato butwara indege ndetse bunafite ikibuga gito zihagurukiraho. Si gusa bukora kuko bunifashishwa mu gucunga umutekano, bukurura amakuru mu gace buherereyemo, tutibagiwe n'ubushobozi karundura bwo kurasa ubu bwato bufite. Ubu bwato aho buri ntabwo ari muri zone ya Hormuz gusa, naho ni hamwe mu hakoreshwa cyane kuko niyo nzira y'amato ajya cyangwa ava mu muhora wa Hormuz yerekeza mu bice binyuranye by'isi. Kugaragara rero k'ubu bwato bikaba byongereye igitutu kuri Irani bijyanye na operasiyo yo gufata ndetse no gufunga umuhora wa Hormuz nk'uko yatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufunga umuhora bisa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zapanze kuyikora zishyize imbaraga mu Kigobe cya Oman ndetse no mu nyanja y'Abarabu muri rusange, kubera ko aka gace baramutse babaye bagafite byaba bibahaye ubushobozi bwo kugenzura amato menshi cyane, kuko aha muri iki Kigobe cya Oman hakoreshwa n'amato y'ibihugu bitandukanye. Iki kandi kikaba ari n'ikigobe gihuza inyanja y'Abarabu, iyi ikaba nayo ari igice ku nyanja y'Abahinde. Iki kigobe kikayihuza n'umuhora wa Hormuz ndetse n'ikigobe cya Persia. Iki kigobe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwicaramo magingo aya, kikaba gikoreshwa cyane n'ibihugu birimo Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aha ni mu bijyanye n'ubwikorezi bw'amavuta. Usibye ibi bihugu, ikindi nuko n'andi mavuta akoreshwa muri bimwe mu bihugu byo hirya no hino ku isi anyuzwa muri iki kigobe cya Oman. Ntitwavuga ibi ngo twibagirwe amagasi acuruzwa hirya no hino ku isi avuye mu gihugu cya Katari, ko nayo anyuzwa muri iki kigobe cya Oman. Ibicuruzwa hagati y'imigabane nka Aziya, Uburayi, Afrika, bimwe nabyo bikaba binyuzwa muri iki kigobe. Ikindi muri iki kigobe hakunda kugaragara amato ya gisirikare y'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani ndetse n'abafatanyabikorwa babo mu by'intambara, cyane cyane baba bari mu bikorwa byo gucunga umutekano. Ibi ni bimwe muri byinshi mu bikorerwa muri aka gace k'ikigobe cya Oman, ariko aha intego nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ni ukubloka amato yose anyura aha kandi afitanye isano n'igihugu cya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imwe mu mpamvu ishobora kuba yatumye ihitamo kujya gutegera muri iki kigobe cya Oman harimo kuba yaba yashatse kwirinda gukorera ibikorwa byabo bya gisirikare muri Hormuz, uyu muhora, kuko ari ahantu hafunganye kandi haba huzuye urujya n'uruza rw'amato. Ibi bikaba byabangamira operasiyo yabo ndetse bikaba byanagira ingaruka kubo bitarebaga. Ku ruhande rwa Iran, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'uwitwa Ismail Bakai ku rukuta rwe rwa X yanditse ati can any legal war of choice be won through a revenge of choice against global economy? Is it ever worthwhile to cut off one's nose to spite one's face? Mu Kinyarwanda bisobanuye ngo mu gihe umuntu
yakwishora mu ntambara ku bushake ariko ikaba ari intambara inyuranyije n'amategeko, ese iyi ntambara yayitsinda akoresheje kwihorera ariko kubangamiye ubukungu bw'isi? Akomeza agira ati ese birakwiye ko umuntu yakwishora mu bibazo abibona nyamara bikazarangira ari nawe bigizeho ingaruka? Abakurikiranira hafi ibya politike bakaba bavuga ko ibi noneho atari bimwe byari bisanzwe, ko ahubwo zahinduye imirishyo, kuko hariho harakorwa icyo twakwita gukaza imbaraga ku muvuduko uri hejuru ku mpande zirwana, nk'izitegura kwinjira mu kindi cyiciro cy'intambara itandukanye niyo bari bamaze iminsi ibarwana. Ibyatangajwe n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ngo andi matsinda agera ku 1000 y'abasirikare yoherejwe ku rugamba hamwe n'indege z'intambara, ndetse ngo bakaba biteguye kwataka igihe cyose byaba bibaye ngombwa. Si ibyo gusa, kuko bakabuhariwe mu kumanukira mu mitaka beza mu bandi bagera ku 200,000 nabo bamaze kwitegura gukora operasiyo zo ku butaka igihe nabo byaba bibaye ngombwa. Si muri iki kigobe cya Oman hariho hagaragara imyiteguro, kuko no mu gihugu cya Israel ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion Airport hagaragaye indege nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni indege zishinzwe guha amavuta izindi ndege z'indwanyi kandi zikaziha amavuta zose ziri mu kirere ntayaparitse ku butaka. Izi ndege zikaba zibikora gutya mu rwego rwo gukora akazi birinze gutakaza umwanya munini. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakubwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaramaje gufunga uyu muhora wa Hormuz, ariko nk'uko yabishyizeho umucyo nuko ifungwa rizagira ingaruka ku mato afitanye isano na Iran. Mu yandi magambo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufunga ibyambu byose bya Iran, dore ko ibyambu bya Iran byose hamwe bibarirwa hagati ya 11 na 13, wongeyeho n'utundi twambu 2 duto. 8 muri ibi byambu bikaba biherereye mu majyepfo, ni ukuvuga mu kigobe cya Persia ndetse no mu kigobe cya Oman, naho ibindi bibarirwa hagati ya 3 na 5 ibi bikaba biherereye mu nyanja ya Caspian Sea, bikaba ari nabyo bidafite aho bihuriye n'uyu muhora wa Hormuz. Iyi nyanja ya Caspian Sea ni inyanja idakora ku zindi nyanja, ahubwo ikaba izengurutswe n'ubutaka bw'ibihugu nk'Uburusiya, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran ndetse na Azerbaijan. Iyi nyanja ifite ubuso bubarirwa hagati ya kilometero kare 371 n'ibihumbi392 na kilometero kare 600. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro, ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ngusabe kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment, ndetse niba hari n'indi ngingo wifuza ko twazaganiraho uyitwandikire muri comment. Nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.